Ngithanda ukuthi-ke ngubingelele ngiphinde ke futhi ngikwamukele khona la ku-Big Space. Sengiphinde ngabuya-ke funa iy'ndaba ey'thinta ezediski, hlala nami ngikuzele nazo. So namhlanje ke mbukeli ngikuphatheleke iy'ndaba ey'sematheni. Ngizoqala ngey'ndaba-ke zama-transfer, ngigcine-ke lapha ngodaba oluthinta uHugo Broos obengumqeqeshi weBafana Bafana. So ngizoqala-ke la ngodaba-ke oluthinta i-Kaizer Chiefs nalo-ke lapha i-defender le-Golden Arrows u-Ayanda Giyane. Sekuveleke la imbiko eveza ukuthi-ke i-Kaizer Chiefs isingeneleke i-race ekufuneni-ke ukusayina i-defender layo i-Golden Arrows yena-ke u-Ayanda Giyane. U-Ayanda Giyane owafunwa Orlando Pirates naso-ke Stellenbosch, and njengamanje kuvela khona ukuthi-ke nawo kamakhosi Kaizer Chiefs ayamfuna, and-ke yena u-Ayanda Giyane bathi-ke kumele ezo-replace yena-ke lapha uMsimang osejoyineke iStellenbosch. So injalo-ke mbukeli, yikho-ke lokho kuvezwe imbiko ukuthi-ke impela kamakhosi afuna lona-ke leli defender layo-ke i-Golden Arrows. Ngiyobuya-ke mbukeli makukhona-ke okuvelayo, makukhona-ke ama-updates ngodaba lakhe-ke nakuGiyane nawo-ke amakhosi. Ngidluleke mbukeli ngiye lapha kudaba-ke oluthinta uHugo Broos obeqeqesha-ke lapha iBafana Bafana. So-ke isafa isiyiconfirmileke impela indaba ezibuhlungu ukuthi-ke uHugo Broos uyashiya-ke lapha kwiBafana Bafana njengoba-ke ngayivuselelanga i-contract yakhe. Isafa iconfirme namhlanje-ke lezi indaba njengoba-ke kuziyi-31 zikaJulayi kunguLwesihlanu. Bayiconfirme-ke lapha ema-ofisini akwaSafa. Indaba-ke lezi mbukela impela-ke ejabhiseka abantu abaningi njengoba bekunama-rumors ukuthi-ke yena uHugo Broos usazohlala-ke kwiBafana Bafana. Yizo-ke lezi mbukela indaba-ke ey'sematheni, indaba-ke ey'thinta ezediski kade ngiphathele zona. Ake ngithi-ke nje danke, ngiyazi bongela.